TV. O niguo maundu makihana kanitha-ini wa Prophet Kanyari, na ni andu magiuka gukorwo magikiamukira thiguku, maragikorwo makiheo mutu, magagikorwo makiheo kabici. Yes, na o niguo maundu makihana mwirori wa Kikuyu Star TV. Makiri ma andu ni magikoretwo makiyumiritie niguo magikorwo magitigirira na Prophet Kanyari gwa kahinda gaka no agithiete na mbere. Andu ayo othe makiri maya mothe ma andu magietereire gugikorwo magikiheo thiguku, na kuria nja wa gate by the gukiri na andu aingi aria onao magietereire gugikorwo magikiamwira makiamukira thiguku ino. Mwirori wa Kikuyu Star TV, o niguo maundu makihana na guku ni kanitha-ini ya Prophet Kanyari, kuria makiri ma Kenya na aikari a mwena uyu magiukite na njira nene muno niguo magikorwo magigituo na thiguku. Na wagikiona mbeo njithi, andu akuru othe makiri guku uguo, ni wagikiona uria maundu makihana. O niguo maundu makihana mwirori wa Kikuyu Star TV, na no agikiona aria maragikorwo makiheana mutu makiri na very hard time gukorwo magikiheana mitu ino. No agikiona riu ngina andu ni makiingihire makiria mwiroreri, ni maingihire makiria na kuma control ni gukorwo kwa hinya muno. Na gukiri na aria maragikorwo guko ni kunyitanire mwiroreri. Yes, so niguo maundu makihana kanitha-ini wa Prophet Kanyari. Makiamukira mitungira nitaguthire irathira.
Wacheni kusukuma watu. Kuna mama anasema hapa baadhi yake imepotea. Kama unachukua baadhi ya mtu, rudisha ili kanisa ndio Mungu afanye nini? Akubariki. Usiwe mkoa. Ndio hiyo. Mami ndio imani yako. Ndio. Hata pia mimi nirudisha hii simu haina mwenyewe. Sasa ni wakati wa kupeana ya ugani. Inua niombee. Inua kabisa. Inua Baba, katika jina la Yesu Kristo. Mtu huyu ameshika hii unga. Asiwahi kosa unga ya chapati maisha yake yote. Na anapata